Kini Pak, mundi kini ra Pak ulang kimuwat dah, wa mukandira. Waki kan kita nggo dedah nai le Honda Pak mukandi ronding. Ko na kilo 11 nai dan dah kita wa Pak Kini kalak kantu, dua kalak sa kini ulang kimuwat dah. Bagi mang masak, isi kilo masak, kona kilo masak kona. Ulang gagaka masak ribut, ulang gagaka panganan ribut dah, tambo, nila. Dan bagi mang, kini ngo dekas senden, kona juaran ko mulut kurang 2 bulan, hampir setahun ko din ko sekolah. Belajar dapat dah, dato dah, mapal kitab, baca Quran. Bukan di buering salah kira bacaan na. Ajar iya, dah. Bandi, kau nak pergi kau manggiat kan? Bacaan mungkin salah. Baca Quran ni kat guru mi ajar kenai, pergi kau namang dia kan ni. Pergi kau. Tengah ya parti kan anak dah, perhatikan. Tengah panjang pendek na. Barikan kau tes payang kau na. Ambil salah bacaanmu. Ambil salah kira. Jadi nahan rajin tengen baca dah. Dan ulang mang lupa bapak ajar ya bapak dah. Gue yang salah bacaan men. Ya kurang pemegina, munahan cerita mencorok begitu na. Ora kan? Gue kekurangan nen. Ajar ya ulang kimuwa. Enggak mengerti. Hah? Cuma mau baca lu surat Al-Kafirun. Kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala amtul abiduna ma a'bud. Wala ana abidu abdu. Wala amtul abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Gue salah, Sarah pura benar. Orang pas bacaan mui. Gue salah bukan di. Orang mesti cara baca nana, nan tengen pahit ah. Tengen pahit nahan bacaan mudah. Gue salah baca kuning, orang tepat. Ya tengen ngo pahit Al-Quran ni. Ulang asal baca. Kau nape kau dekah di sekolah, tanah merahen di pesantren enda. Bacaanmu tong orang berubah. Rajin pemaca ah. Orang nomo magilo-gilo gini. Iya salah na kecain juar, kurang mungkin na mo kecain. Muna dos mo lagi komen, no mo yang komacen kuno lagi kuning. Aja iya, dah. Cuma mo konan le Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Ya mari. Dajakin na para. Begimang. Kini disenden. Medem serentak harus saling membetuh. Dikikin ko medem, mikir juar medem di mang ko medem, dah. Ulang pisah-pisah dapat dah. Kalau penangku anak musim, hati-hati. Belajar lepas sembahyang subuh kene baca Quran dah kene kari keluh-keluh rumah sakene rajin mengubat kari masalah nah coba mau katakan
Salah. Kali masalah kia sa kagin ki mubat. Ha? Nagaka kare. Oh, kali. Udah aku. Ulang buat dah. Buge masak enda masak marakaregen juar kilwe juar. Seminggu sekali ke masak. Kau na lihat mingguan? Ha? Kau na lihat mingguan? Pokoknya kare mau ulang kare maraya masak. Bantu iya dah. Orang mau jadi masalah aku ngopatin kalau memasakkan. Misalnya aku tambah bakaning aku sekom na. Ulang kagak masak mengubat dah. Ulang kagak ibanakan mengubat. Paham ini? Ulang bagi manuk, ulang bagi kambing. Kambing kagak panganan tendang niya. Manuk ke gimang. Kagak panganan sabong kai. Kaya itu sebagai manuk. Kau na manuk apa jokma? Mana jokma? Gunakan akal. Gunakan akal. Akal ini mau belah pikiran, pengetahuan. Bilang mau buat apa? Dah tambah. Bapak lah kebalik musuh salam di kampung. Doakan selamat di perjalanan. Kini himpe doakan orang tua dah. Doakan bapak. Kau nape doakan bapak makmu, adik-adikmu, uan nempak dah. Kau kira bapak dah. Dari kali lo keluh-keluhan orang nengek. Jajan kini orang gue hemat-hemat jajan dah. Belum boros-boros.